football Titi parza sari somthumna ngai thavele don ta ila Ibrahim Mbaye hi then khachon kan hre ome tun thani somni palia kumsom pariat pum tur chawaniya PSG rol thar duam jinga mi Luis Enrique kai hroina hnuaya inlan ve zuk zuk to ani Luis Enrique an aringama a kheltir thin player ani chuan a thati apom ngam thlap ome chutiang player tuna kumsom pasari mi chawlani si hi a hlotling hleya League 1 no moi tum khat choi to in Cup difference no moi po choi to a UEFA Champions League no moi choi to jinga tel bokin UEFA Super Cup le FIFA Intercontinental Cup no moi choi to jinga atel boka FIFA Club World Cup a runner up team jinga atel to bok France Stan H level a inlanin under 16 a Maitagu tournament a sangni somni pali khana champion puya under 20 level a France Stan Maurice Revela tournament a champion no moi choi boka ma se senior level a Senegal tan Ireland tathunga Senegal hi Africa Cup of Nations khelzo tak chia AFCON sangni somni panga a an champion awangin Ibrahim Mbaye hi AFCON champion no moi choi to jinga atel veta ani player tamberin an career puma hlotlina an chan aya na sa hlotlina kumsom pasari mi chau ni chungin achang der to Tottenham defender Ben Davies hi kumsom thum pani mi ani ve towa anram Wales stan player poimo jinga mi ani boka Wales sian kum ina FIFA World Cup khelbe seina anla nei bok playoff an khel don ani ma se an player poimo Davies sian hliamna takatuara inrini jana Premier League match ha Tottenham le West Ham anin machon tum khan Tottenham defender hi akerek ru atliak hei wanghin oxygen pack ani nuwa lak chua ania ahliam anat ema wangin hun engemaw chen achol angai don bok Wales captain ania anram tan chana lian tak atling West Ham hian an forward Callum Wilson hi chuati randua contract an nei mek ti top tumin Wilson po andor nge ma se Wilson hi tu hnaya ache thata sia chuwangin West Ham hian an hral ui le ta a Wilson hian chualam on to ma sela West Ham zok hian a chualo na turin kong andal vele ta ani chuwangin tun season twantal hi chu West Ham hian kol tumin tran an la a Wilson hi an hral phal talawani Manchester City chuang Crystal Palace team captain Mage hi an la luta a kumsomni pangami hi Paul Magdalene somni sengin an lei English center back hian kumnga le achan vedai contract aziaka City korhain Ireland chunzom don ta ani Mage hi Chelsea Academia injir thina niya kumsari apum kumatanga Chelsea Academia injir tan kumsomni pakhat apum kumsani somni pakhata Chelsea chua santa chawaniya Chelsea atangin Crystal Palace hian an lei tichuan Palace a insertiamin defender thaber te jinga ain langkaya European top club te point lak lutumin an hel na sa hle tun season tan dona po Liverpool pantura ngai ani mana ma se hun tep ter taka Palace lamin an phalle silo awangin Liverpool azom theitalawa chutiang hun aton nu chuan Liverpool elpuilian Manchester City zok azom tadaya mithen kha chuan mak anti thu an soi hial Mage hi hian Palace a hian contract amang zo hnaya tun season dai bak anei to lo hei wang hian Palace tan hral thei hun nung ber chu tun thla classic transfer kongka honlai hi ania City hi Paul Magdalene somni the chuaka deal tu om chunni in soi aom bok club dang Mage hi be sei tu te hi chuan season kalmek zoa free transfer a lak lu tumin chumilam hoi chuan an dora ma se ge hi hian chua ngal a hrelo awangin season top kher nga ngai lova pan ngal thei Manchester City somna hi apom ta ani Mage hi hian soin Manchester City player kani theita hi ka hlim tak zeta ka in chuang le bok ka kheriara ka thorim na zong khai khom na nimain ka hria tuna chuan English club thabera ka omta a rin phak ba ka tha squad a ka om veta hetiang soi theya ka omte hi a tha hle ati ani hriatel ve hrim hrima Mage hi Chelsea in an academy chuak ani chungin an ring zo lova senior level a match ni chau an kheltir chu po Carabao Cup a chau alani zui ma se tuna chuan club lian te in chu ron ama ring zo lo tu Chelsea ngei poina an mamo takani City hian classic transfer kongka honlai hian Ante Semenyo an leifel to boka chuwangin player le tharnan Paul Magdalene somriat chuang an seng le der to club level football season kalmek hi khelzo ani nuwa kumina hian FIFA World Cup in achunzom dona chuwangin football in kum in chu min chia rezual dona hei hian thil tam tak a hring le bokang abikin transfera chuba ka chuan manager lampo a hring tel dona manager ban tok thlon an pun pha dona wangin manager transfer lampo aom zui nokin arin omani
tundin hmuna Crystal Palace manager Oliver Glasner hi season topa chuak tur ani ti achiang towa United kai hruai tu Michael Carrick po hi tun season chau United kai hruai tur ani awangin tuna adin hmuna chuan a thlon le don Fulham boss Marco Silva po tun season dai chau contract nei la zia bel lawania season topa input chuak thei zinga atel Bournemouth boss Anthony Iraola po tun season dai chau contract nei ania contract ala zia bel lo England boss Thomas Tuchel po hi thlasom pariat dai chau contract ziak ani awangin FIFA World Cup san hi somni paruk thleng chau England kai hruai tur ania England in contract an zia tharpui lawani chuan World Cup zoa a input chuak ka hang USA kai hruai tu Mauricio Pochettino po hi World Cup thleng dai chau USA ne na contract nei an nia chu wangin FIFA World Cup khel zoa thlon thei zinga atelani France team kai hruai tu Didier Deschamps po hi kumin World Cup thleng dai chau contract nei ania manager chuak thei din hmuna ding zinga langsar ber polani tuna hian England manager Louis Gareth Southgate te Real Madrid ina an ban tak Xabi Alonso te Real Madrid ropui taka kai hruai to tu Zinedine Zidane te Chelsea FIFA Club World Cup a no mo choi pui to tu Enzo Maresca te Tottenham Europa League champion pui tu Postecoglou te Borussia Dortmund Champions League final hruai thleng to tu Edin Terzic te Barcelona kai hruai to tu Ernesto Valverde te hi club von line nei lawa ommek an nia anni baka hian German manager langsar thin Joachim Low te Manchester United ina an ban tak Ruben Amorim le Liverpool chua santa Jurgen Klopp te po hi team kai hruai nei lawa ommek an ni tun season hi zo sela World Cup khel zo le box sela player mai baka manager in singsa po an nual arin hle Patrice Evra an Manchester United le Manchester City danglamna ti hian a soya Manchester United a hian Amorim kha boina aniem ti chungchanga chuan heti zong hian soita ila Pep Guardiola hian Kevin De Bruyne achana ti chuan player thar panga loi aleile maya Ruben Dias ain liama mage hi lam an hoile mai boka Arsenal an la phak theilo faulai khan Anton Semenyo lam an hoile ani ti chuan min hril teu Amorim ang khan Michael Carrick emo midang po ni sela manager thar te hi harsatna ani zel don tina emni achan na chu ni don te reng mai he klapa hi chuan boina tak tak chin fel tumna aya mo pu tur zon hi kalphung pa ngai ani to jok boina tak tak kalkanin midang an pu ta zel atiani Patrice Evra an Manchester United amu dan hi adik kan ti puyem le United chungchang kan soi boka an mani nena inzom thu te seizom ta zelila Manchester United in sinhi faya Manchester City an ne ma khan United legend zinga mi Paul Scholes hian ti hian asoyani kha Lisandro Martinez ma a Erling Haaland mo Haaland hian gola khung nge yang Martinez po hi gol chunga apai lu dai hial zo kang chu mole chu wangin Martinez ni lovin Matthias de Ligt le Harry Maguire ni imamo zok atia nikibat point Haaland hian Martinez ne na in vel hi nuam ati don lutuk pa le afa kal thei tir kongtunga intlansiak angvel an liang chu mole atia nikibat phei hi chuan awar le Haaland hian gola khungang po ti mai lovin Haaland hian du thu sama tha in a khelang ati deuh khera ti chuan Manchester United in Manchester City an mi khwalta a Lisandro Martinez hian a khel tha hle Haaland aveng hne hle a Haaland hian gol po a khung lova gol khung chu soilo gol zona voi khatma apet lovani Lisandro Martinez tan po apor zual thei ta hle a ti hian asoi nge Scholes hian adu apiang asoi thei chu chu ka hril to bok ka hnena engemaw soidu ani chuan ka hnena englai poin a local thei alom ka ina ani emaw khoi hmuna po ni sela ka buai lo mi zongzong hian television a an du an soi theia ma se heta klapa mai chana ngei I mu chuan mi tu man I mai chana engma an soi lawang chutiang ani awang chuan ke point an thil soi te hi ka ngai thu tak zui ta lo boka ka khel dana ka in sorbing ta zokani ati Paul Scholes le Nicky Butt te hian an ring lok dik lo hlea an ming chiat pha hlak te po ati thei ome chuti rual chuan ngai tuana pakhata omtel chu Scholes le Nicky Butt te hian khatia an sel wakawang khan Martinez si atang zual sotem chu zona chu kan chan dan a chan na kan rin dan ain ang lo mai thei achang chuan soisel tu te hi kan mamo thina achang chuan kan mamo lo chu football a po hian ani ve boka Manchester derby be bom thuleng hi hetiang lam nai ani awangin entirnan kan soikai ani Manchester United in City an hne miawa chu wangin hemikai noi dang te po hi
zeptel talolo ila Manchester United in City an hneya an hne satlia lova City khan United goal zone awi khatma an pet mi alo tluan thaka United khan game solid tak an khel chuakani Haaland nei chungin Haaland chom tu tha player nei chungin City khan goal zone awi khatma an pet lo lai takhi United tan chuan a chuan omle zual te po ati thei ome a chan chu talboina satla tuka wanga team manager hial ban an nia team kai hruai tu thar kerika kai hruainan hnuaya ni tam in bo seina hun po nei lovin an oma chu wang chuan United tan alom om zual lo thei lo an khel po a thangang maya goal ni an khung ba ka offside goal pathum lai an neya goal kham tau per le goal ban pet per te po an nei tela City laka khan an khel turu hle soizui po a hlo hleya a begin United fans lamin an soizui na sa a om po a om viau a chan chu an che thatok lo na khatiang game tha le nget kha an nei lo na a rei to em wang ani pakhat pandit langsar tak tak te point hemi chungchang hi an soya United player lui te po in chungte chu soichun zom talokila Michael Owen hian soyin kha kum inge mozat nuwa Manchester United khel thatber tumani Sir Alex Ferguson ka roi United angmai nan khela chakna tharui tam tak kan mu performance tha chance tam tak le tumna tak tak kan mu atia Gary Neville point soyin Manchester United club chanchina enghun po huam vekin kha Manchester City laka Manchester United khel thatber tum jingami ani he club kheldan phungpa ngai min hriat chuatir na sa hleya United ni na DNA tak tak min hriat thartir atiani Peter Michael point soyin hun rei tak nuwa avoi khatnan Manchester United khel nuam ti takin kan en theita e khatiang kha alom kalo be se reng thin chu kalome kerik ti na soya Wayne Rooney point soyin hun rei tak nuwa Manchester United khel thatber tumani ye kahlim tak zet team riru pun mangte an mo phurna an hlen dan te an tharui tlo takte engkim mai kha amak zok hial match khat chau alani ti ero ka ria ma se he team theina tak taka hian phur hle na tlak a om ti mi zongzong in an ria in ka ria ati ani asli yang point kerik fakin ani hian he team hi Champions League a hruai thleng nge yang ti ka ngai tuana a oma thatakin a hna a tho karing bok season top sela engwang te lunin nge Michael Carrick hi United manager nget ani lo te lulang mituru lutukani hi ati ani Chelsea te po ka hruai to tu Maurizio Sarri hi kan la hrehlom ome ani hi football khovela professional huanga meizuna saber pol ania ma se meizuk aban santo meizuk aban san thu hi ama nge hian asoyani Sarri hi Italian coach langsar jingami ania mei azu satlia lova azuna sa hle in kheltran mai na zuwa in khel zuwa azule thin boka azuk na satwang lai tak tak phei khachuan kar khata secret klon jali somni lai azutling thin ani ome thakhata klon sang khat zaruk chuang dai azuti na nia kum khata phei chuan klon sing ni sang khat chuang dai azuti na ani match khel don le khel zuwa training ground thenga meizu thin khuve tul reng Italian pachal hian meizuk aban san ani si chuan meizuk kasim theilauti tam tak hian kan tum tak tak lo wang ani mayangem thil har sadeu po hi beidon du lo na a chut zui zel chuan a hlotlin pui thei thin ti kan hriat kha AFCON khelzota ka final match ha Senegalin sikhat faya Morocco an hne tum khan soizui a hlo zela football khovela thil thleng ngai ven hlo zual zinga atel phakhial ome thil moi le enton tlak ba ka thil moi lo le enton tlak lo hmu tur aum ve a in hial zui theina aum bok video masalama khan result le abe bom tlem kan soya tuntuma chuan final match ha thil thleng sang te kha kan ham kwal don ani AFCON final ania Africa khomol puya hein elna aya footballa in elna sanga omlova chuwangin African football tan chuan in elna hluber le sang berani an ngai thutak lo theilo tuntuma Morocco in elna an thlenga final anin pet kai boka fans a advantage an nei thatel a chan chu an rama in khel an nia ma se final a Senegal laka an tlom yau sia harsa ti chunga an pom atul kha final match a khan hun pa ngaya goal lut lova hun pek bel additional time a minute somkwa panina Senegalin goal an khung ma se fola omti in match referee in apom sak lova heiwang hian Senegal fans an thin rim hlea Senegal team lampo an lung oi lo hle hetiang kara hian minute somkwa pariana Morocco lamin penalty an hlo chuak lol maya VAR point an endik ve veka thutluk na chu penalty ani
Senegal lamin penalty tura an ngai thei lova asof lutuk anti ani bera ma se thutluk na adang lampha chuang lo ti chuan Senegal team kai hroi tu pape thio an sum zo ta lova anau te ho khel mual sir tanga hu in khel chun zom lo turin atia player te point athuan oi an chuak sap sapa khati lai khan Sadio Mane Senegal superstar hian athiante an coaching staff te ngei po awin chuak lovin khel muala inlan chun zom turin mi pa taka an na len turin afuya ko ki ratum boruak asan le nuin minute engemozat aliam man tia Senegal player te hi Sadio Mane an amin thei ani bera khel muala an lo kir mi pa takin an mabak an machona ti chuan Morocco player poimo tun tumin elna gol khung thei ber Brahim Diaz Real Madrid player ngatin penalty a pet mase apanen ka a Edward Mendy an ol samsetin adan sak ti chuan extra time minute somthum an khel chun zoma heta hian minute lina pape gei an Senegal tan gol thazet khungin he gol manghian Senegal hi chikat finance aka an champion ta ania he thil thleng kan soitlang puya le kan soilan lo lama thil ngai nom tak taka om nual maya chung chu soi chun zom ta ila Senegal changna gol khung tu pape gei khan apet gol na khan azong zong apeti alang chiang leya space om zeu fing taka mangchang ka in a thei top tak meu chuain gol lama apeta anram tan ain pek na san ziate champion adu zia a fighting spirit thatak atang khan amu theiani Brahim Diaz penalty pet kha ngun taka en chuan Senegal player te khan base an nei sang lauti alanga chumi chena chu penalty area shula om Senegal player te khan chet an lamang tlat lavani goalkeeperin ase fanga chumi per chu kan chang turani ti angril ru kha an pulo ni main alang ma se Mendy an asef taxi a khachuan Senegal team a khan phurna le thathauna puntirin a oma chu extra time a kan muzui Brahim Diaz khan penalty kha aya tha khan ape thei renga ma se an boruak awang khan ril ru tha lan tirin khatiang khan chan thatak awangin ape dani tia soizui polan oma chungmi te chu Senegal goalkeeper Edward Mendy hian changin Brahim Diaz khan chan thatak awangin penalty kha apet goal du lo mo ani khan pet goal adu kalau dan awang khan fakpo ka hlo renga chu zong chu ani ye atia Brahim Diaz khan penalty pet goal du lo ni sela enga tinge goal zone a pet si chu zona chu Diaz an penalty apet goal du lo ti tu te ta na chan tur ani ome PSG manager Luis Enrique and Brahim Diaz a penalty chungchang kha ti hian a soiboka kha penalty kha team Barca kan soi hawa Zidane footballer pa diktak zinga mi kha minti hrechuak khatiang deuh khan World Cup a ngei apet ani kha khatianga penalty pet khachu a hlo tling ani chuan mi zongsongin anlom thina thiam bik ro pui bik a bik ti in an soizui hial thin ma se a hlo tlin lo ero chuan soisel na chitin rengin azui thin thung atiani Senegalin penalty an choidana an lung oilo awanga boina omzui ta kha khami chevela khan khatiang din huna khan referee kha engtia om tur nge niang ti hi ngai tua tham ani ome khatiang din huna khachuan match referee damta pin GI lovin athutlung na siama ding nget ngam khopa huai sena a oma chula ain thunun theina avon nun thatpo achul thil thleng chik taka thlia reng chunga a hriat chian angai bok referee tan po khan a careera match akai hruai lian berte zinga mi ani ngei dona ma se ama kuta omche lawa ngai thei thil dangin achim tel chu chuan ati harsa zwal le don ti po arin thiam theya Senegal player chuak taw te kha vakal chilin in khel tura kaukir theina dan referee khan anei lawa chu chuan thil ati khir khan zwal le ang ma se Sadio Mane an akaukira chu wangin Sadio Mane chunga match referee kha lom ngoi turani Senegal rampo Mane chunga an lom le atula achan chu Senegala atim mei te kha khel muala kaukir lota sela thil serious lutuk lian tham tak ani zui ngei dona Senegalin champion no moi an choi lo pia lama FIFA thremna thlengin na tak an tur thei ani in khel lai khan khel muala si line rin pona Senegal goal bora khan an boina samaya an boina berchu Senegal goalkeeper towel kha Morocco lam khan lak bau an tum wangani Morocco ball boy engemazatin Edward Mendy towel kha lak sak tumin an hela an din chil ma se Senegal goalkeeper dang Yevan Diop khan athiante in khelpo en lei thei lovin a goalkeeper pui Edward Mendy towel kha aven sak chot maya aken sak mia ball boy hawin lak sak an tum nalama an ti tlu khan towel kha athla du chuang mia lawa chhel taka tuar tlangin
an ram tan huai sena chua Morocco laka tawel kha ahum tluan thakani Morocco player tawel chua in lan te po anom ve boka hemia hian Morocco lamin dem po an hlo hle Morocco khan an mani rama an mani khelmua la ngei mi pui tan tu tam tak aram mi nei chungin final an khela an ma chon Senegal ero chuan khual muala khelmuala khan final match khel player som pakhat te chevel chau lo kha ti tak zeta ven ngai riru pek na tur an nei tela khati chung khan Senegal kha lotling zok an nia football ro puina pachuak thar tu an ni in khel zoa Senegal goalkeeper tawel veng him tu Yeven Diop khan social media lama post siamin heta hi medal le tawel tin Morocco lam akap tel zeu ani tuntum afcona hian Nigeria goalkeeper Stanley Wabali tawel kha Morocco ball boy ten an lo lak sak to boka Senegal boy na angkha Nigeria in an lo tong to ti na ani tichuan final khel zo ani khan Nigeria goalkeeper hian post siamin katawel zongzong kha in mit tui hruk nan lo mang ro atia Morocco lam dim doi me lovin akap le stadium a khan security le Senegal fans lam an boy bok boy na kha atam hleya match official te tan po khan alu hai thak ngotang in khel zo press conference a Senegal coach Pape Theo an press conference room alu vele Morocco chanchin bumi ten lozar buain an bu khum vela beng cheng siamin anti boy chiam maya an chua san zui bok Morocco lam khan Senegal laka an tlom na kha an lana hleya an ram pum pui an na ti asia thiam thei Morocco rama footballa thunei tu sangber the Royal Moroccan Football Federation in thotan ni khan FIFA le Africa Football Confederation a anzual kautur thu an soya he thil hian zui ala lo hlek mai theye FIFA President Infantino poin CAF in disciplinary action an la ngei abe seiti asoi nge ngeya achan chu Senegal team coach le player te che dan match atom ma a khatia khelmol an chua san kha shrem ngei tur chia angai AFCON final khan hrin chua thar engemo ala nei mai theye Sadio Mane ero amoya ama awangin football moina phaulan thar ani ti lo rual ani lova Mane khan Senegal team kha kaukir lauta sela Morocco emo in champion no moi an choyanga mitam takin champion no moi in ruk sakna champion chuan omlo ber ta zinga mi tin an soi reng to ang chumi pumpel ani theina bul chu Sadio Mane ril ru that na kha ani khatia Senegala atim mei ten captain amben sentira champion no moi choi ma saber tura an choi moi let kha Sadio Mane hian aphu leya kha ayana sa a choi moi po kha aphu ani ti kan pom tlang o me Cristiano Ronaldo hian Al Nassr a abei hlotlin na achang le theidon lo ni in alang me ka chance la nei ma sela andin munin niam lam apan na sa a midang result a anin ngat tel ta hial Al Nassr hian season bulan tran tha te bula ma an throi de ngar ngara ma se kum ina an che swal na sa hle chu chuan angong na hle bok kumina Al Nassr hian league match tum lian khel to tum khat chawan chaka tum thum lion klom point song pani lo chwa thea tangin point kwa lion chana an mani na ber thin Al Hilalin kumina league match li vek an khela an chak fai vek point song pani lo chwa thei zongjong an lo chuak fai veka heta hian Al Nassr ngei po gol thum gol khatin an ne nge ani ti chuan ma hroi ngar Al Nassr hi Al Hilal hian an khum taria Al Hilal hian point som li pakhat neya ma hruain Al Nassr in point som thum pali chap an nei taria point sari lain Al Hilal hi an sang fal to match khel ma ba khi som pakwa ala oma Al Nassr hi anin siam thawat lawani chuan tun season a hian an tan champion a har sadon Al Hilal an form thale to sia chu wang chuan Ronaldo hian Al Nassr in an be sei Saudi Pro League champion no moi hi a lo chwa pui lo le mayang atiin Ronaldo le Al Nassr a mitam takin rin na an ngat ngam talova champion zo lo le tura ngai tu an pung zel Ronaldo hian Al Nassr tan hian Saudi Pro League a big ringot match som kwa pahni khel to in gol som riat pakwa akhunga asi som pasari nei talin match som kwa pahni atang hian goal contribution za paruk loi anei tlinga ma se apoi mover champion no moi ala lo chwa pui mia lavani sangni som pare som pakwa season khan Al Nassr hi Saudi Pro League champion an niya khaminu khan an champion le tamia lava Ronaldo era a hian league champion an ni manangem achiang theiri tlatlo Ronaldo era a hian Al Nassr hi Saudi Pro League a hian champion lo tluan ta sela Al Nassr hi an hlo cham ti thei anianga chumi pia lama chuan Ronaldo hi a hlo cham ti ve thei ani angem enge in ngai dan le
Nizan Khan Europa club level in elna then khat khelchun zomania chungzinga chuan Italian Football League sangber Serie A Cremonese le anmi khwal Hellas Verona golkhung lawai ne tokin Lazio khelmola Ses Fabregas sakai shoi komo sithum faya chakin komo hian point thum an hlo chuaka La Liga a Elche le anmi khwal Sevilla te gol ni veve khungai ne tokin point khat veve an hlo chuak English Premier League ka season mang thalo Brighton le Bournemouth in khela chakjok anam lova minute samthum panina mikhwal team Bournemouth hian penalty an hlo chuaka penalty an hlo chua dan hian soisel a hlo hle VAR en ani nuwa thutluk na siam nema sela Bournemouth goalkeeper hi fall lovin Bournemouth player zok hi adive ni in alanga hei hian soisel a hlo na sa ma se match referee in penalty turati miawa wangin Marcus Tavernier Bournemouth player poimo in gola achantira mual nei tu Brighton hian su theilok lo ma sela additional time minute somkwa pakhat na a Costula sa goal thabing mangin an sipur hian su ta Costula sian bicycle kick goal ro pui mangin an sipur hian su ta point khat ve team pani te hian an hlo chuak zui ani Zanina in elna then khat khalchun zom le tur oma chungzinga chuan UEFA Champions League khalchun zom tur niin Champions League hi Zandar kwa Kairat Almaty le Club Brugge ten an khel tananga dar som pakhat le minute som panga a Bodo le Manchester City in machonin dar khat le chan vea arualin match sari an khelanga Copenhagen in Napoli mikhwalin Inter Milan in Arsenal an mikhwalanga Olympiacos in Leverkusen mikhwalin Real Madrid in Monaco an mikhwaldona Sporting in PSG mikhwalin Tottenham in Dortmund an mikhwalanga Villarreal in Ajax an mikhwaldon bok ani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu ni le phot ro se